pa ye Mohamed Salah esanse last week Mohamed Salah ekoka se wono wadwene ho a wonima de kontia Liverpool fire o madwen se o metwe so esanse ono boa Liverpool boboko no enya fi na wo ba be preposition na as wo start obi ahead of ono Mohamed Salah I say bia Mohamed Salah kra ball no betimi abo ana say Mohamed Salah mo beta na sign de ya not bent nyame anim nie was Liverpool fan kasa wan choma se ano no kasa wan tene wan se onimo o se bibi Nesio, Sanya Cotin, Nampanasimo Sadio, Nima de Papatia, as in China, and saying starting the matches. Now, Yentia Mohamed Salah, one Kasa, and some of the two Jano, Ebi, any. Very disappointed. I'm very, very disappointed. To be fair, I have done so much for this club. Everybody can see that during the years and especially last season. Sitting on the bench, I don't know why. Seems like the club is throwing me under the bus. That's how I feel it. I think it's very clear that someone wants me to get all the blame. The club promised me in the summer for a lot of promises and nothing. So far, I'm in the bench 3 games, so I can't say that they keep the promise. And I said that many times before. I had a good relationship with the manager, and out of the sudden, we don't have any relationship. I don't know why. It seems to me, how I see it, it's someone doesn't want to be in the club. It's not acceptable for me, to be fair. Like, I don't know why that's happening always to me. Like, I don't get it. I don't think I'm the problem. I have done so much for this club. Mohamed Salah no was on you so any problem no, but I say Obi say yeah the blames ni nyina ka say Mohamed Salah and my Liverpool enkoye say the partner say the Mohamed win pakro da den no enyo no na oba be point say e bi any pass mercy ozo obi mpen we team ti no wa hwa e de na say nyo obi say Anslot na me say ne nkomo na nie na kwabra Anslot anye ko bi san say na ne masi ko Mohamed Salah issue ye in fact reporter men say from Liverpool hierarchy ni say yes o mo back Anslot the Anslot ye bi o manager ho the Anslot be bia o mo so mo ye okay enti Mohamed Salah asem o ko reporter men say say o mbetwe na so enti in a part of aso twa na o me de ma say no ada yes o mo ha kuncha time na ba training no mo say oye okodi sense me okoke ka won sem no wasan ba no problem na o mo si na ayre so anopa 11 am ano mo be decide so mo di Mohamed Salah be ko Italy ana so mo fani ko ile essence o mo UEFA Champions League me so ko bo no Italy na Mohamed Salah na yaso an we o mo fani ko Liverpool for no so chance the Anslot be bi aye and so obeja no ho say no de no be ko and the Anslot asem anya fina the hierarchy never be decide the amo paying head coach the ma Liverpool bobo ko na no ye reporter men say ka awo dwumade so na legend ahodo the ma Liverpool asasa ka se buba ko Michael Owen na kwabana Michael Owen say yanka mo bia tell say Mohamed Salah na Salah de yanka so yanka pe Mohamed Salah sempa na opaso imagine na wo wi de akoso Mohamed Salah adwinimo be ma Mohamed Salah be ba bonte na ba be ka sansem we na ade ba ko obi anim say Liverpool boboko no na sasa so ma talking na no Mohamed Salah nkwa na agidi sini na so and no doubt wo mo ba brant na ba so say why say de na oba be ko AFCON no obi oba ko AFCON na kwabena unya bi manka kwa no tume eja sa wo kwa represent we national team ase enyo problem na nka ko na ko ye adwuma no ba na nka je wa ba be so betimi anya bi abo na so anya bi mana but this time ya wa ha say Mohamed Salah etutu bo de ba park so dia Michael Owen say in fact woni Mohamed Salah enya adwuma obi nka so mo Liverpool no wa boy ye pa nsem bi say dia kwabena wo so expect say Mohamed Salah be ba bontena wa ba be ka sem bi ati say entim anu ye reporter eba ewo dwumadie so better uko Brazil dia mpato player ba ko dia abasobode ye de ma no no eno nyansem kweto akra enum aye Neymar de Santos mpato uko Santos boboko na eja edidi kendika edia ma branch de sanse na ka 3 matches no mo ko relegation na 3 matches no abrante ni yi ni yem 5 goals contribution ana ono sum etim enya ye 4 goals ana abrante ne say ene obobo hat-trick esan ye assist edika ho anti make say o ma nya anko relegation na ano na okopie ma abrante we be 2 weeks ago ana eba say me fan say be 3 weeks ago ana eba say yeso apra ama doctors for captain say onkonkoye surgery esan so onkoye surgery emu ano kra ana yesa abrante ne captain ni team ne say yeso okoye surgery but team no ko relegation because ade be ne yapa yese wo free air Saudi eba ne sika no agi ne ho no se ni nyina
Uruguay ana waba Brazil Europe tama oba na clubs p ehia no na wanko na obeba Santos boboko no do makọ relegation in fact eno ya de na ebe ye ne ye penti anya de so obekọ akoye surgery no wabo ma team na akam eno ada ye bisa say so far sana niama esi akọ aka few weeks na tase wo contract ni nyina so na wadwini ho awie what decided dia obaya na me pato ne ma si yanka mo bia ntia say nyame anim ne wonwene ho he won decide bibia eno ada o mpo game ni bi so obi bisa say enfa pa no obekọ so ndi onim di onim pa ya say no bebo amatim no so no etman scape air relegation and anu ya dia neighbor eno ada tase aniama koye admana anopa ya ketire kakra adiama na ma menko PSG na menko di juma kakra esa se PSG boboko no o mo te start René Etienne eto mo say in fact mafofra enyo mo so na nsan PSG enkoda ne to ma na eso mu di o mo ho agros but na no da o mu bu adwuma 5 goals na o mo so ya na Abranta ni din Edi Mayulu enya goal Vinta Valescaria Cliver but wonum enya 2 goals ana Mbaye enya ne de Gonzalo Ramos enya ne de nti 5 goals no o mo so ya amati see league log na CD Lons womo ana LED with 34 points PSG ababa tosu mi no with 33 and Olympic Dumase 29 points but enu bi ansukra ayeli metopa womo nsonom awo 29 points anom aye reporter total awo Jumadi so but I swear another 5 goals and total Kwabena Hurricane there wodwi ne ho on tells you will be our team Kwabena at the 61st minute alco just so by yetiti and set it out hey Hurricane will run 66 minutes go na Tana Akasa and Afe Abrantia Nitin and so at the Stanisic and there and Sana Hurricane on the 82nd minute on the 88th minute but on hat-trick no I hate it Wabra Branta the Colin Lema and the pin the game Wabra no my boy 11 minutes to 20 Obiches Stuttgart force na massa paying no not just the paying the paying and the answers Stuttgart for no here go Krabetavano and Yanjintina I know your reporter but she said Hurricane no and you ma koye German when you 100 goal contribution at the Bayern Bobo Kone in the German Bundesliga 76 matches 79 goals 21 assists that's what you hear just I'm saying 76 79 goals 21 goals assists massa when you afraid the player and yet the uncrophia kotoya o media betwe animo ya daddy no about for him daddy ni na tu said ye tie ni obo head down for atramuti no tamande oya aduma Hurricane aduma obaye na beji unsem na league log no German Bundesliga sisiano after Monday 13 37 points and the chromo and RB Leipzig na tosumi no wo 29 to go 29 points and the Chrome 28 Ekra Borussia Dortmund na omotoso miensa and 9 aye buy no fall of a course in 23 and a tie the Hofian tosu num Stuttgart atosu insiam and ti ano aye reporter eto German Bundesliga and pay ye kete kakra dia ma na former player legend Edema Barcelona aye Gerard Piqué na Piqué akasa no ada na Gerard Piqué si yanka mo bi anta ya se sisiano yawa clubs bi wo ha wo model na ekrom no aye model aye kama pa aye konkwan aduma no mo yero ho na aye extraordinary different one club aye Arsenal boboko no another one aye PSG anafe ebiem aye Bayern Munich boboko no wo mu project no mo ye no wase aye project aye the UEFA Champions League anawe Barcelona so project na Barca aye na also we Barca team na nyame anim ne Barca team no anso aye the same aye model the same project atase the UEFA Champions League waso wadidi ye pass enye better and from Barcelona bobo konse we metimi adi Champions League no better with the kind of air personnel atase we mu ekra and the firepower team no enso kra players in the world we mu enso ekom di omo se we be trophies na ano chance Barcelona bobo kon betimi compete for the UEFA Champions League and yen koma kakwa so Gerard Piqué adi eba na oye no otase adi aba ko wo he ni din ye pa atase we hu se I have Barcelona
say enema ensem wo Barca ensem wo Barca ne enye say bi a Barca ho na wonsam amam for kasa too much e de for Barcelona ho ana Barcelona ye say ana say na eko ana Barcelona ye say better wo pitch ne so a enye sa na de de te enti was it noise na wo Barcelona ho no aye too much ye pabara ade ba kwa say Barca kwan yo manam so no anya far from their last season wo mo fa so mo di G aye league ni di so mo na so no enti amam for kasa o munyang be check akra esanse Barca duma no mo aye no do sa Barca bo game on be consider goals aye motto anasa destructors Hansi Flick ade ye duma o Barcelona na no na ma Barcelona consider goals but o Barca so team no ade ye team wo mo so team se goals kama Barcelona so betimi agi league 30 bia anasa bibi bio betimi do mani ebesi so no ade say like so betimi agi ntino amanfo njai kasae na tem bio mekeka nsam ade fa Barcelona ho no eno ye zero PK enkoma kakwa so ade twitwa ewo dwuma de so bera elsewhere ewo Inter Miami bobo kwana no ta wo meti Vancouver edu mo agro ye pa eno ye Thomas Muller team no kwabra enom anso aye Leo Messi se sisi Major League Soccer no enkofo no championship no ene ma ye kama ede among first time in the club history wo manyate in the person of Abranta team adi the goat ankasa Leo Messi wa ye dwuma ni nyina adi ama Inter Miami bobo kwana beta wo team no ma menka se Argentina 7 players and they say kind of Inter Miami team no and you say Argentina club bako at say no America they tend go to the trophy na ekwa chama no massa and you nyina kama di Leo Messi na away from Leo Messi ma me ko Scotland na me ko di dwuma kakra yeso ko Scotland team bako odi trophy ateye pa hono team and team at the heart of Midland and so pato has na no our Scotland na kwabna say so mo di league in 1959 and in 1960 and no modi it is ateye pa time aye didi afcon mu hono 63 mu 68 mu hono afcon na ye gina so no sa time na kwa mo jo mo la trophy ewo Premier League no ewo Scotland since then wo mo nyi trophy bia na yes this year de enkrofo na adwuma mo ye no so much Rangers aso mo 2-0 ana o mati team and the Celtic abo mo 2-1 anti amanfo fi say MSN Crawford no trophy na o mo koye ate no betimi ade na efi 1985 eba yes league ne say Celtic and Rangers na bete Celtic and Rangers ana bete anti reporter men say ka say this time there be likely say ebe come and so the man heart bobo ko na wo mo scholars see o mo league table no ana eda squeeze no so no wo mo 35 points Celtic 32 ana for 26 and so ekwa modern we money ade the Rangers squad there utimi so mo to ho ne adenti ene a reporter eba dwumade so na uko Italia SS Napoli bobo kono wo mti Juve ebo mo ntera mi no mti mu baako Rossis mo Holland na Manchester United front man yusu no wonom ana ebo ntera mi no Kenan Yildiz ati kan baako edmomo afa Inter enso ya Juman Hakata Hanoglu ya Juman Marcus Ramos ene de Lautaro Martinez anso na Brantford din enso edi Augusto enso enya goti wo mti Como etia Como SS Fabregas aso na fufa enyo mo so enti se Premier League no uko Ilia Siriano and they say Napoli na LED 31 points and a cromo when you Inter omo 30 and when you 28 points a crow Esiman bobo Roba and some our 27 points and your reporter Eba Ruben Amo see and come obi anta say and kabe so na nkobe hia time Manchester United asana Manchester team ya jana na because Manchester juma no so was ya suye papa na answer Manchester na no da samaye omo bo ka be 200 million pounds ewo enim ho nkwa so na enim ho na nyam peke eja Manchester for mu here to be apiki kwa na say nyam piki o mu ko tinsan ko be hia beta ade ha no pa yes Manchester na heni bre ho we coach abeka se ma bre na fa ye bibi beta wo betra so ade club no ebetumi aye bibi obeba bia na fe wo masamba back to wo success no reporter Manchester United head coach ade to Jana Pep Guardiola as Johnson asepra na Sir Johnson's ebia aya 1 month aya 2 month no onimu pempe ebia tire no mewu de we ania mani nyina esia ko eda melita wo so akopra na sisi amade de o next game on beba no players o mumbo bi nie Brantford de Ferran Garcia record nti Avaro Calara so no so record eda melita wo David Alaba Dean Heisen Danny Cavaha Felan Mande ana Trent Alexander-Arnold nti
eno ye dia efi Madrid akati de ba sa ayi Celta Vigo for bo mo ntira mi no ama Madrid entimant na hwe sa Madrid for si referee na easy de Madrid obusi referee na ana ye na Xabi Alonso say dia referee ye kwabena edu ba bi na ama sa ne poor decisions ni na ama players no cry down because dia referee in fact record ne de eni kwa say and then referee man va ka sa record no de man ne adinti no enya de so mo bojo so and you besides the record na hu hia adenti na wan win and also ono kwa 10 men no against 11 no na the boys na bobo ni ye pa the one na boys ni si bobo no na ya de na ni ju ye pa na ade ba ko bekam ama obia tia say amanfo bebre ekeka say ana mu ntimi mba so ba ko se yenka ma obia tia say Madrid the team no mu kwa no a strong team o betimi asamba back na ne man so atimi akoye ade amama ade ba ko beka say league ni senia team bia no attack no link dey very long with no or the long za kwa na yebeti na long na your long points them e dey ti o me dey be say ade yeso benya ko no say mo dey me pa mo hu na mo dwuno da bi o mini city e wo game Wednesday eno na me dwuno say e be pa me ne dey nya dey say eno na o dwuno ho no e nkoma kakra so me pato Xabi Alonso Madrid the head coach ade tuja e wo dwuma dey so na no pe ye dey nkoma kakra ade da wo dwuma dey so na ma ye ntwe ne kakra na ye nkwa dey we ne ma esi akotibu koto a ase omu game no omu ye frustrated esa said they are not referee in fact enya de na edibu akra beta o se ade obeka ye se enya fi no mba be blame games ana we na ye de hunya conclusion de hunya so mba resolve situation na Madrid asa fan ntuma pa e de afra anu ye report and pato abranta ne de tibu koto goalkeeper e de Madrid de tuja beta so de entrenum ana Barcelona boboko ne elbow ana Ferran e Torres ono elbow ntena mienu elho ana afa Romeo Bagi enyane de Ferran pato e hat-trick no nya ana Lamine Yamal de bako enso eka Antony enya go Laurent munyina enya omo de Amaya de Hernandez wo munyina ya go 5-3 ana omo ni tiare baptism boboko no na Madrid de fo akwabna sa 7 matches ni o ma win 2 pe 7 matches Madrid I win 2 penti ama La Liga no Barcelona 40 points Madrid 36 points ana Villarreal 35 31 ekwa Atletico Madrid ana Espanyol tosunum womo enso ekwa 27 points anu ya reporter eba Leeds United and Liverpool ekobo 2-2 sa game na asam koba on Hugo Ekitike enya 2 goals ana Soboslai esene de Dominic Levin ana first start enya ne de pato Tanaka enso enya go enu kokoye 3-3 afe City ebantena miensa omotia Sunderland sania yala kan na Diaz enya ne de Jules Go Vodio ana afe Phil Foden yaro enso enya ne de na kwabna Chelsea de ne de ataso 0-0 na no kwa nyanya me na ebo ya sanka to asem nyoni go ye nyo offside anka krofo ma he ba ko penga jeze ye ntimi antio na Aston Villa Park no musu ye adwuma ye pa entina mienu ano musu di ti Arsenal boboko na wo munsum team eye ba ko sisi league table na Arsenal e 33 points wo na LD City e 31 na wo toso mienu Aston Villa atoso miensa wo 30 points Crystal Palace atoso 9 wo 26 Chelsea e 25 points wo toso num ensia e Everton boboko no 24 points and kromo anum e reporter etoja o Premier League no na no pay no make it kakra e dia na yenianom Manchester United ye hwe ni ma ene wo mni wo 120 wonders and this year na away game and Manchester United ti enkoma kakra obi man so dia mensa kan na mapopo ho kakra e dia man ti yenyina we so na fe so yemfa nkrofa ma so sem no emfa ensi akwabna nti referee no di enti no anje you know say you offside samanya go no you offside na off on you offside me na me hunu off mo wu hunu nso na dey so bi hunu omo share mo na ni wuo na man referee DJ say there be ate but akosi minim trend me so follow a trend be ya asa wo share basa bia if you work on emfa o o ma du ko share basa Muslim question o mo say I don't know yeah as a basa na fi this all question no o share na debate me ayo all right yento to me dey no sin shabanzo 4.5 GABI the foreigner dey akọ amanenia ba